Bakwethu sekuyikudibana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Sithanda ukubonga ithuba elihle umnyaka wonke labafundisi bami lapha ompofu bobabili bafundisi yalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule okhulumayo ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu lale iviki lapho sifunda khona ndawonye iBhayibhili okhulumayo ngumfundisi Mpofu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Sesibanga ukubana sigqibe indaba yethu. Indaba yeSabatha eBhayibhilini. Sesibanga emaphethelweni nxa kade singabe sigebha isimba mgodi kumbe isambane kumbe iwombela. Ngabe ngithi sesibambe amangqina ayo. Wasihudulele phandle. Abakwaziyo lokho bayakwazi bafundise emakhaya ukuthi nxa kugejwa akukabe kugebha kusiya phambili. Sesiphetha ke indaba bafundisi singakangeni kiyo balaleli nantu ugwalo elokhe luphatha amaviki wonke. When God said remember, abanengi balucelile, abanengi balucela lokho ngilalo kangincithani bhala umbiko wakho ulethe siza kunika ugwalo lakho. Bafundisi nasi indaba ephambi kwethu namhlanje ekumele sibambe ngempondo ngabe lijongosi lize lichume. Umbuzo uthi wona sesibonile eBhayibhelini bafundisi indaba yeSabatha. Sikhulume ngayo sisukela kuGenesis sesibanga kuSambulo. Kasitholanga umkhondo wokususwa kwalo eBhayibhelini. Pho kwenzakalani sinanzelela ukuthi usuku lokuqala leviki kumbe Sunday kumbe isonto yavela ngaphi? Kungaba kukhona yini umkhondo eBhayibhelini lapho singabona khona ukuthi lolu suku lwavela ngaphi eBhayibhelini? Sincedeni bafundisi. Abalaleli bayimelele indaba ngabathembisa ngayo. Kumele siyiqede. Siyabonga. iBhayibhili iyasincedisa. Njalo futhi okunye esingakukhuthaza ukuthi kufanele ukuthi nxa iBhayibhili ikhuluma njengoba sibonile lapha ukuthi sifike ekucineni kweBhayibhili encwadini kaSambulo. Kulokho kukhulunywa ngeSabatha. Siswelile ke eBhayibhelini asidingile. Siswelile eBhayibhelini lapho sibone khona kulolunye usuku lokukhonza. So kumele sidinge ukuthi iBhayibhili ingabe ikhuluma yini ngenguquko ethile bese sikhangela la sembalini ukuthi kungaba khona into enjalo yini. Yikho esikwenzayo lapha. So nxa sifunda uDaniel ngo7 ivesi ngu21 lo25 iBhayibhili ithi wona ngisakhangele lolu phondo lwalwa labangcwele lwabanqoba. Lapha sitshelwa ngezilo kuDaniel chapter 7. Ungafunda uDaniel chapter 7 ivesi ngu17 uDaniel watshelwa kwathiwa izilo ezino zibonileyo imibuso. Then uDaniel wabonisa imibuso yomhlaba kusukela ngesikhathi seBhabhiloni kuze kuyefika ekucineni kwembali yomhlaba. So sibona imibuso le ilandelana. Bese kusiba lo mbuso wesine owawumelwa yisilo okuthiwa sasingachasiseki. Then isilo lesi kuthiwa sasilempondo ezilithumi. Kwasokuphuma uphondo oluncane. Impondo futhi siyatshela ukuthi khona phana ku chapter 7 siyatshela ukuthi yimibuso ethile. Kuthiwa kwaphuma impondo ezingu7 impondo ezingu10 kusithi ukuthi imbuso engu10. Kwasokuphuma uphondo olunye oluncane olwasiphuna imibuso emithathu kumbe impondo ezintathu. Uphondo loluncane yilo esikhuluma ngalo lapha. Abalaleli bayibamba indaba. Yilo uphondo ke lolu uDaniel athi nxa wayesakhangele wabona lusilwa labangcwele. Kusithi ukuthi uphondo lolu lwaso luhlukuluza abantwana bakaNkulunkulu ngokubizwa kuthiwa yipersecution. Antu uyayibona indaba. Kuyabe sokumele sikukhangele futhi embalini ukuthi iwuphi umbuso owahlukuluza abantwana bakaNkulunkulu embalini. Kodwa uvesi ngu25 ke ngiyosincedisayo. Uthi yena uphondo lolu luncane luzakhuluma kubi ngophezu konke. iBhayibhili esikhiwa ithi yona yiblasphemy. Iblasphemy ngumuntu ofuna ukuthatha indawo kabani kaNkulunkulu. Ibisithi yona luzahlupha abangcwele iyaphinda futhi ngokuhlutshwa kwabangcwele lapha. Ibisithi luzanakana ukuguqula izikhathi lomlayo kaNkulunkulu. Nasindaba. Yikho esifuna ukugcila khona. Kuthiwa uphondo lolu luncane luyaguqula isikhathi lomthetho kaNkulunkulu. Luyabulala abangcwele sibonile lapha. Luyazi kuthiwa luzenza uNkulunkulu lukhuluma amazwi amakhulu kumbe kuthiwa iblasphemy. Kube sokuthiwa luyaguqula isikhathi lomthetho. So nxa sesikhangela ke embalini
emthethweni kaNkulunkulu sibona ukuthi kule mithetho embalwa eyaguqulwayo isibonelo umthetho othi lingakhonzi isithombe sibona uguqulo then lo mthetho wesine othi khumbula usuku lweSabatha sibona la usenze njani uguqulwa ngokulethwa kolunye usuku olutsha lokukhonza esingaluboniyo eBhayibhelini so nxa sisiya phambili siza kubona ukuthi kwenzakala njani nxa sesikhangela imbali kodwa iBhayibheli yasitshela ukuthi kulombuso oguqula umthetho kaNkulunkulu yiwo ke umbuso lo owaguqula usuku lwani lokukhonza siyabonga bafundisi ngibona ngani balaleli kuyasincedisa kuyasihlomulela kuyasibangula ngoba ngameva ade siwathwele lokho esixoxa lapho ukuthi kanti manje nxa sidinga iSabatha sidinga sibala ngesabatha uPaul sibala ngabafundi lo Jesu kanti pho lokhu ke kwavela ngapi mfundisi Mpofu sike ngiyabonga mfundisi sizafunda lapha encwadini kaMarko ngu7 sikhangele amavesi amabili elika 6 lelika 7 iBhayibheli lithi lona wathi kubo uIsaya waprofita kuhle ngani lina bazenzisi njengokulotshiweyo ukuthi laba bantu bangidumisa ngemilomo yabo kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami bangikhonza ngeze befundisa imfundiso eziyimlayo yabantu so mfundisi lokhu kuyenzeka futhi kusenzakala uNkulunkulu kakumjumanga uJesu wayevele kubonile yiko ekubeka kusiba sobala ukuthi abantu laba bangikhonza ngeze befundisa imkhuba lemlayo yabantu kwangani imlayo kaNkulunkulu ugoqela lomthetho weSabatha kuthi ukuthi mfundisi bona nxa bekhonza laba abantu babebone ngazathi benza okuyikho kumbe babekwazi ukuthi benza okuyikho kumbe benza okungasikho mina ngibona mfundisi kwangani njengoba ke sikhangele eBhayibhelini saswela ukuthi ikhona yinivesi echo njalo bayakwazi kodwa ke baqhubekele phambili besenze okungayisikho so kuqhakathekile ukuthi kulona lolu hlelo ozwayo akezwe abesesenza okuyikho kuselizweni likaNkulunkulu yikho isihloko sithi buza iBhayibheli likuphendule siyabonga mfundisi kuyakhanya ke ukuthi bafundisi kwavele asonto yajuma iBhayibheli ukuthi inguquko le izaba khona yaprofitwe eBhayibhelini ukuthi kuzaba lenguquko ezalethwa abantu bazifakele into yabo kunjalo ngoba omunye amzikhona hayi mina lami iSabatha lusuku lwesithathu iSabatha uyazikhethela wena ukuthi ufuna luphi embalelo ugwalo lwabhala abantu abafundileyo kakhulu besithi bona hayi iSabatha ngelamaJuda thina sesigcina usuku lokuqala lweviki ngoba amaKristu sithakazelela ukuvuka kwaJesu engcwabeni umbuzo ususithi khona ngubani otheli kwenze khona njalo kubhalwe ngani ake sikhangele lindoda yokuhlubuka le mfundisi siyabonga iBhayibheli njalo iyakhuluma ngendoda yokuhlubuka ungananzela iBhayibheli indlela elibhalwe ngayo liyaphinda into efanayo ngendlela ezitshiyeneyo uzokugcizelela liyabe ligcizelela so lapha kuThesalonika uPaul laye wakutshengiswa abaseThesalonika besibili ngo2 ivesi ngo3 lo4 lo7 ungabala nje usiyafika kuvesi 12 kodwa sizafunda uvesi 3 lapha ithi yona iBhayibheli kakungabi khona umuntu olikhohlisayo la ngayiphi indlela ngoba kaluyi kufika lolo suku kungakaveli ukuvukela uNkulunkulu kuqala kwambule omubi indodana yokulahlwa kumbe indodana yokuhlubuka omelana lakho konke lozikhukhumeza phezulu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu loba yinto ekhonzwayo aze ahlale ethempelini likaNkulunkulu ezibiza ukuthi unguNkulunkulu so lapha kukhulunywa ngendoda yokuhlubuka la abantu baseThesalonika abanye babo basebesekela ukusebenza besithi hayi asisaye emasimini uJesu uyabuya uPaul wathi hayi lingakhohliswa okuzaveza ukuthi uJesu seseduze yikubonakala kwendoda yokuhlubuka so uPaul labo babekwazi kule ndoda yokuhlubuka ngale kuDaniel kuthiwa kule ndoda ekhuluma amazwi aqatha aphikisana loNkulunkulu ezenza uNkulunkulu ehlala endaweni kaNkulunkulu umthetho yes so kukhulunywa ngendoda efanayo kumbe ngombuso onjani ofanayo la oguqula umthetho kabani kaNkulunkulu kuthiwa umbuso lo ukuzaka wawo ngokunye kwezibonakaliso zokuthi uJesu senjani seseduzana
Ngezinye indlela nxa sibona lowo mbuso suguqula imithetho kaNkulunkulu, sutshintsha usuku lokukhonza, kumele sibone ukuthi ukuza kwaJesu sokunjani, sokuseduze. Ibisisithini la, ithi yona uyazikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu, uzenza uNkulunkulu. Nxa ubaba efaka umthetho ngikhaya angathena lapha ngikhaya kungenwa ngo-6 bese ukuthutsha omunye umuntu nje odlulayo abuyatshela abantwana bakathi lingangeni ngo-6 libuye ngo-12 ebusuku. Anti lowo usezenza ubaba walapha ekhaya ngoba setshintsha umthetho ofakiwe. So nxa umuntu eseguqula umthetho kaNkulunkulu kuthi uthi usefuna ukuzenza ubani uNkulunkulu. So yikho okuyenziwa yindoda le ukukhulunywa ngayo lapho kuthiwa indoda yokuhlubuka evezwa ngale kuDaniel njengesilo esophondo oluncane kumbe njengombuso wophondo oluncane. Ibisisithi yona iBhayibheli lapha kuthiwa amandla la vele aseyesebenza uverse 7 khona phana uthi ngoba amandla afihlakeleyo obubi asevele seyesebenza. Uthi uthi ngezikhathi zabo Paul umbuso lo wawusuvele susenza imisebenzi yakhe. Ngoba ungakhumbula bona uPaul labapostoli bakaJesu babebotshwa ngenxa yevangeli. Bekwaku persecution bebulawa ngenxa yani yevangeli. Ngumbuso wona lo ofanayo owaguqula usuku lweSabatha. Yes. Ay siyabonga bafundisi. Kuthiweni ke mfundisi CK? Siyabonga mfundisi. Siza khangela futhi eBhayibhelini lapha ngokuthanda uNkulunkulu la ngokugcinwa kwemilayo yakhe. Sizafunda encwadini kaJohane wakuqala isahluko ngesika 5 ivesi lingelesithathu. iBhayibheli lithi lona ngoba ukumthanda uNkulunkulu yilokho ukuba sigcine imilayo yakhe. Lemilayo yakhe kayinzima. So ngamanye amazwi lapha kucacile la ukuthi nxa uNkulunkulu simthanda sizatshengisa ukumthanda ngokugcina imilayo yakhe yonke ukugoqela lomthetho wesina othi sikhumbule ukugcinwa kweSabatha. Kuyafanana labantu abathetheneyo. Umuntu mina ngingubaba njengoba ke ngithethe umama bese sithi hayi mina ngiyakuthanda mpofu kodwa ke mina ngizagcina okwake ngithi ngisemzini wakho. Uyabe engangithandi ngenhliziyo yakhe yonke kodwa ke nxa engithanda ngenhliziyo yakhe yonke abantu bakithi bazaba ngabantu bakhe. Lokho engikukholwayo kuzaba yikukholwa kwakhe. Yiko kutshengisa ukuthi ngempela uzimisele ukuthi uyangithanda sofa silahlana. Ya siyabonga mfundisi. Into egcizelelayo ukuthi kuqhakathekile ukuthi abalaleli lathi sonke sikubambe kahle ukuthi ukuthanda uNkulunkulu akungabi semlonyeni yethu. Kunjalo. Khonokhathi kasikwenze. Yebo. Njengakhonokho esikhuluma ngakho ukuguqulwa kosuku lukaNkulunkulu. Singathini bakhona abanye asebezwile mfundisi OB. Kodwa ke lokho sithi hayi lanxa ngizwile akulandaba. Ungabakhuthaza usithini? Siyabonga nansi ke inkuthazo lapha. Evela kumfanekiso owakhulunywa nguJesu owezindlu ezimbili kumbe abakhi ababili. Uthi yena lapha uMateyu 7 ivesi ngu24 usiya ku27. Ngakho ilo lalo owezwayo lamazwi ami awenze ngiza kumfanisa le ndoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Lana izulu kwafika impopoma kwavunguza imimoya yayichaya leyo ndlu kodwa kayiwanga ngoba yayisekelwe lidwala. Ibisithi yona kodwa lo owezwayo lamazwi angawenzi uza kufaniswa le ndoda eyisithutha eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Lana izulu phezu kwechebechebe kwafika impopoma kwavunguza imimoya yayichaya leyo ndlu yawa kwaba kukhulu ukuwa kwayo. So uJesu lapha uthini? Uthi yena into emqoka ukuthi umuntu angezwa amazwi akhe awenze. Ngoba ilizwi likaJesu lifana ledwala liyakuvikela ekulingweni lasemjibileni kaSathane. Nxa uSathane esiza lezi phepho zakhe ehlasela, nxa umuntu ephila ngelizwi likaNkulunkulu elenza ngezenzo kanyikinyeki ngeke awe ekukholweni. So nxa sengizwile ukuthi uNkulunkulu ufisa ngenzeni, nxa sengizwile ukuthi usuku lukaNkulunkulu yiluphi, saveza lokuthi lwaguqulwa. Futhi abalaleli bangakukhangela lasembalini. Uyakuthola ngempela ukuthi iBhayibhili liqeda ukubhala kwahlala isikhathi
kukhonzwa ngosuku lwesabatha. Kwaze kwathi ngemva kwezikhathi ezabo AD 300 kusiya yikho kwaqalisa khona amalanga amabili awani awukukhonza. Kodwa kwakungekho vele embalini yamaKristu. So konke lokhu sokuveziwe. Umlando osukhona ukuthi mina esengizwile ngenze nxa sengisenza lokhu uNkulunkulu akutsho ngibaliswa kumbe ngifaniswa le ndoda ehlakaniphileyo eyakhelwa edwaleni. Nxa sengenzile kungaze kubuye uSathane zami kungiqila ngeziphepho zakhe angisoze nginyikinyeke ngoba ngiyame ezwini likaNkulunkulu njalo ngiyalenza. Kodwa ozwayo angenzi kuthiwa ufana le ndoda eyisithutha yathatha yachitha inzuzo enengi yasebenzisa imaterial enengi isakha indlu kodwa isakhele chebechebe. Isiphepho sabuya indlu le kuthiwa yadilika kuthiwa yaba kakhulu ukuwa kwayo kwamangalisa ngenxa yokuthi yayiyakhele lapho okungela sisekelo esiqinileyo khona. So ukuphikisana lelizwi likaNkulunkulu kumbe ukuzwa ungalenzi kufana lomuntu oyakhele ngapi echebechebeni. USathane ngabuya lezilingo zakhe ngiyaphephuka njengomule ngicine ngithathekiswa zimfundiso ezingekho eBhayibhelini. Kulomlaleli mfundisi ingakakuchiyi othi yena wakwatsho omunye wathi mina sengimdala sengicutha unwele lumhlophe. Abantu abami mina ngokwami ngiqale khonapho ngicina usuku lokuqala lweviki. Abantu abami bafundisa ugcina usuku lokuqala lweviki. Ngenye indlela kuye lisiko. Kade kutshiwo umfundisi uSK lapha. Yinto akhulekiyo. Yes. Yikho abengikwenza. Sengingaka manje mfundisi uthi ngenze njani. Ya ngizanika maybe izibonelo ezimbili. Okwakuqala ukuthi uNkulunkulu kabeki icala umuntu nxa kade senza into engakananzeli okuliqiniso. Itsho njalo incwadi yemisebenzi ngo-17 verse 30. Ukuthi uNkulunkulu uyabekezelela insuku zokungazi. Kodwa khathesi ulabo bonke abantu ukuthi bana baphendule ngoba sesikwazi okuyini okuliqiniso. Ubese sikhangela indoda okuthiwa nguNicodemus. UNicodemus wahamba kuJesu esemdala. Wafika kuJesu wamtshela wathi ukuthi umuntu angene embusweni wezulu kumele azalwe ngamanzi la ngomoya. UNicodemus wathi ngimdala ngingaka ngingabuyela esiswini sikabani sikamama. Ungafunda ngoNicodemus wayeyisikhulu samaJuda. Ngezinye indlela wayesengena enkolweni yesiJuda kwesikhathi eside. Wayengomunye wamatitshala ayethenjiwe. Kodwa uJesu esesiya kufa ekucineni uNicodemus ngomunye walabo abasebekholwa kubani kuJesu. So uNicodemus usinika isibonelo ukuthi akulandaba ukuthi ngabe sengilandele into ethile kwesikhathi eside. Kodwa nxa sengizwile lokhu uJesu akutshoyo ithuba likhona ukuthi ngenze okufunwa nguJesu ngoba uJesu ngiyamthanda kumele ngimlalele. Bafundisi nake ngithi siyabonga mfundisi. Ngiyake ngithi ake sithi ugada ibhasi ufuna ukuya endaweni ethile. Nxa sokuphakathi komango usufica ukuthi ibhasi leyo kayiyi lapho yakhona. Uzahlala phakathi yini? Awungeke ukuthi sengihambe kwesikhathi eside ngihamba ubili. Kumele uyehle uthathe iyo. Ngeke mbuze mfundisi CK. Omnye umuntu uthi yena uNkulunkulu kambe ule ndaba losuku. uNkulunkulu angaba hlupha ngosuku ngoba abantu into yosuku le kakulanto ezwayo engeza umuntu alahle embusweni wezulu usuku kuphela ngoba mina uNkulunkulu ngiyamkhonza ngesikhathi engilaso ebatho njalo ngisebenza insuku ezinhlanu bese ngidinga phakathi kwezinye ezimbili lezi kumbe iluphi lwakhona ngimkhonze ngalo uNkulunkulu angalahlela khona. Kwezwakala mfundisi. Mina ngibona ngazani uNkulunkulu nxa ekubekile kaguquki. Njengoba ke nasiguquka. uNkulunkulu akubekileyo kume kuze kube nini nanini. Uyasilandelela futhi asicasisele ukuthi kungani esitsho njalo ukwenzela ukuthi singamfananisi labanye uNkulunkulu singamfananisi labanye abantu. Ngizafunda lapha encwadini kaJoshua. Isahluko ngesika 24 ivesi ngelika 15. Sinanzelela lapha ukuthi le inkulumo kaJoshua yokucina. So ekhuluma inkulumo yakhe yokucina uyabuthelela abuthanise izizwe zonke zakwaIsrayeli. Abe sebiza abathungameli lezikhulu zonke. Enanzelela njengoba ke utshilo mfundisi ukuthi ebathungamela kwakungelula. Wayebatshela ukuthi uNkulunkulu ufuna lokho. Abanye bemphikisa. Kodwa ke kucineni kwako konke nxa esebanga emaphethelweni empilo yakhe uJoshua sebengenele elizweni leKhenani ukhuluma amazwi ayingqobe ebantwaneni bakwaIsrayeli. Engithemba ukuthi lawo mazwi ayingqobe kithi sonke esizwayo kulesi sifundo. Uthi yena ke lapha kuJoshua ngo24 ivesi
ngelika 15 uthi uba lingafuni ukuyikhonza inkosi khethani lamhla lo eliza kumkhonza. onkulunkulu abakhonzwa ngokhokho benu elizweni elingaphesheya komfula iEufrate loba onkulunkulu bama-Amori elihlala elizweni lawo. Mina lendlu yami sizayikhonza inkosi. Hallelujah. So ke lamazwi ngiyawananzelela ukuthi ayingqobe. uJoshua wabanika ingqobe ababezitshela ukuthi bona bangakhetha benza abakufunayo. Wakubeka kwabasobala wathi uNkulunkulu nxa esiphile ukukhanya ngendlela asiphe ngayo kuqhakathekile ukuthi thina esizinhloko esiyithi abathungameli bezimuli silandele okufunwa nguNkulunkulu. Siphinde futhi sifundise labantwana bethu lezimuli zethu ukulandela lokho okufunwa nguNkulunkulu. Singenza njalo isibusiso sikaNkulunkulu sizakuba phezulu kwethu lezimuli zethu. Kodwa ke singakhetha ukungenzi khona lokho kuthi ukuthi ukulokuthi uNkulunkulu asibusise sizakwamukela isiqalekiso. So sele ingqobe le imfundisi ngifuna ukuthi kimi lawe esiphethe loluhlelo labalaleli. Kuqhakathekile ukuthi abanye bangathi mina uNkulunkulu angangilahlela lokho kodwa mina ngithi mina lemuli yami ngizakhetha lokho uNkulunkulu afuna ukubana ke ngikwenze. Siyabonga mfundisi, indaba oyilethayo kakhulu eyokukhetha. Ukuthi uNkulunkulu kasibambi ngamandla. Kunjalo. Kodwa uyasinika uJoshua lapho uthi khethani. Indlela zimbili. Bona ngani khona lokho kuyinto eqhakathekileyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi umuntu uyakhetha. Ngoba abanye bamuzwe sithi na mina njengobana umkami onthetheyo uthe kwaba nje kwabanje. Ngibuyela entweni yokuthi lizakhumbula uSaul. Kodwa uhamba obulala amaleki. Ungachiyi lutho. Kodwa yena wakhangela wabona inkomo ezinonileyo. Wabona ezinhle wabeka eceleni. Usebuza ukuthi lokhu ke okuzwakala ngaho ukuthi hayi kutheni kwathini wathi ngiyenzile intando yenkosi kodwa engayenzanga ukugcwala kwayo kodwa kunokunya kuchile njalo ukulalela ukusithini ukulalela halfway ikungalaleli 99% kumbe 99.9% kuNkulunkulu kayisebenzi. Ikho njalo uJakobe 2:10 ukuthi ogcina yonke imilayo aqhubeke kodwa ulecala layo njani yonke. Siyabonga abafundisi, sesizama ukuthi siyichiye lapho kwalamhlanje. Balaleli ingqobe nanso abakhula siphanana ingqobe ukuthi nanzi ingqobe abafundisi abasinika zona bathi bona sesizwile indaba. Ikhangele eBhayibhelini ubusisenza ukukhetha kwakho. Ikhetha ukuthi ngubani ozamkhonza. Bafundisi, nxa siyichiya le ndaba siyichiya sithini? Yiphi ingqobe singabanika yona ngamazwi okugcina amafitshane? Siyabonga. Ingqobe siyichiya lapha. Sithi thina njengobana sesizwile asakhe nini indlu edwaleni. Siyenza njani lokho? Ngokulalela ilizwi likaNkulunkulu. Into esiyigcizelelayo kubalaleli liBhayibheli. Asiqine nini silalele iBhayibheli. Ngoba okweBhayibheli yikho okusindisayo. Hathi okwamasiko, hathi okwabantu. Kodwa okweBhayibheli kuyasindisa. So asilalele nini okuseBhayibhelini sikwenze ngoba ukuzwa ungenzi akuncedi. Ngiyabonga mfundisi. Ukukhetha ukukhonza ngosuku uNkulunkulu alumisileyo yikukhetha. Ukukhetha ukungakhonzi ngosuku uNkulunkulu angalumisanga yikukhetha. Kodwa isiphetho yikuthi lokho esikukhethileyo sizakuphiwa umvuzo ngokukhetha esiyabe sikwenzile. Nasi ingqobe balaleli izakithi izakuwela kimi ukukhetha siphiwe ithuba lokukhetha sengazathi umndimba angasiphathisa sikhethe kulalela ilizwi lakhe ngoba kulesibusiso esimangalisayo ulalela ilizwi likaJehova. Inombolo zocingo 0718444196. Thumela umlayezo wakho lombuzo iloba yini odinga ubana abafundisi bakuncedise ngayo bakhona ubana bakuphathise baphendule imibuzo yakho ikakhulu ngendaba yeSabatha. Inkosi lomusa ligcine libusise sihlangane njalo kuviki elizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.